Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Musidɓe an ko min Iloba Ilo la diaspora africaine mi ara ko vendredi 21 février 2025 haray fof moɗon mi salmini on mi landiki siɗon e jaam min miɗo e jammo guinejo wondi on haray noon miɗo weltano on buy miɗo jarna on duwaji ɗin vraiment yo Allah jaabinan en duwaji ɗin en fo meɗen heɓen vraiment duwa jaabiɗo haray mi weltano wonɓe windude wonɓe addude message ji wonɓe noddude haray vraiment ɗen weltodirani haray kala mo mi wawali jaabitade miɗo tori yafuye buy haray on tigui koyo andu tun na e salare haray vraiment actualité on fewdo ɗo ɗen ni no muusi no satti mais haray jama fof no tora wakkilagol anda wondema ala ko feƴƴata ɗum ɗo kadi koko feƴƴata haray no wodi buy e meɗen aroyɓe ko privé an andigollan wondema yo président Cellou Dalein Diallo ɗaɓɓu doole haray hande kadi fof no reeni ɗum ɗo ɗen démocratie ala lagine laamu démocratie démocratie lamminta lagine yimɓe buy aray ko privé an addangollan ɗin message haray miɗo toro on miɗo jeeja on ko yon andu ɗum ɗon ɗen haray on mo nelaton mi mum hino ɓuri on andude ɗum haray ko ɗum mi faala on andinde ɗum hande hay bunɗo hara komo reena hara komo nanata kadi paho no andi wondema lagine ko bandiji jogui leydi ndi hina e fi démocratie wona ɗum ɗon fof no andi ɗum ɗon haray mi toriki on mi jeeji on mo be meɗen yo waɗu ko wawi kon aray président Cellou Dalein kanko golle makko ɗen himo waɗude haray enen kadi waɗen golle men ɗen mo be men yo waɗu ko wawi kon kono wata en ronku waɗugol hay fuy enen jooɗoɗen hara kala ko wawɗen wadde ko aybingol ma ko yennugol ma ko koyfitugol inna manam dal hara kala ko jokka hara kañum no sikki tum ɓay jokka hay fuy hay goto jokka fuy c'est à dire mo be min par exemple komi wawi wallirde leydi men ndin ko sensibilisation ko ɗum ɗo mi wawi wallirde leydi men ndin ɗum ɗo mi wawi darorde par ce que mbiɗo andi si tawi hawri mi waɗali ɗum ɗo moƴƴa par ce que si yeehi ha tawi kamɓe wonɓe waɗude comment dirais-je wonɓe hollude ko tawatani vraiment en sikkuno en feƴƴino dictature c'est à dire angal saria c'est à dire leydi ndi ala sécurité hay batte enen hari ɗum ɗo en sikkuno nun c'est terminé jaka en 2025 en heɓay laamu arowu c'est à dire bandiji aroji ƴetta laamu ɓe daro ɓe waɗa ko ɓe waɗi ɗo kon fof hara hande e nder lagine ɓe arante 4 heures du matin sifanno monsieur Sako yehirana ko suudu mum noon e 4 heures du matin ɓe yaltina mo hara ɗum ɗo ɗen ko yeeso jama on fof hara jama on kadi en yiyay kadi yimɓe dariɓe kadi suteni ɗum ɗo kadi subhanallah 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 ɗum ɗo ɗen no hawni onon jokkuɓe CNRD ɓen fof ɗum ɗo ko yon andu l'histoire retiendra ɗum ɗo tarika on manditoto on par ce que menen min nanayno no sife nun tarikaji fewdo bari 3 en bari janwado e fewdo ɓen c'est à dire fewdo Teli Diallo e ɓen ɓe nanete no tarika fi ɓen c'est à dire Diallo Teli en no nangira no gerda no janfora no ɗumannora no ɓe janfodir hakkude maɓɓe no laamu jonnira sey ko tuure ɗum ɗon fap hari ko tarika haɗa yimɓe ɓe nanay ari tawaka mais wuuren hanhiren en 2025 hara ko génération amen menen génération amen enen génération men hara ko enen jooɗoto tawa vraiment en waway sutonude sifa o dictature ɗo aduna Allah fof no suti en ɗum ɗo mo hersali ɗum ɗo o hersata aduna mo hulali ɗum ɗo o hulata aduna c'est à dire mo ndimu mungu jonni vraiment jokkugol neɗɗo wonɗo e tampinde jama lagine on par ce que onon o fof hiɗon jokki CNRD hay on anda ko woni CNRD onon iwtirɓe ɓaawo CNRD par ce que onon ko ɓaawo usu falima iwtirɗon ma ɓaawo Bawuri ma ɓaawo mi anda hombo Bassir Diallo kan hino fanki Bassir Diallo kanko himo fanki par ce que kanko himo andi poste makko on ko fiyo taw ko yette Diallojo woni ɗon kanko himo andi poste makko on ko ɗum ɗon ko heddi kon kanko o heɓay jawdi o heɓay no faalira o wudire no yo taw tum wiyeteɗo Diallo no woni ministre de la sécurité en Guinée voilà hande wano Bawuri c'est la même chose yo wonu hara ko yette Badio woni comme premier ministre Guinée on faami porte parole gouvernement o yo woni yette Diallojo c'est à dire ko sifani ko stratégie ji ɗi anndanɗa hoorema ni hande fof no laaɓani aduna on fof
est ce qu'on faami onon non si tawi ko ɓeɗo yette baaɓe yette jalloɓe jokkuɗon fi tum yon sikku wondema moƴƴina e lagine woni wallahi on jokki ɓe jokketake ɗum non si tawi on andano ɗum mi andini on ɓeɗo ko yon jokkuɓe c'est à dire tampere fewdo ɗo no woodi awa ko wonɗon jokkude kon kadi ko fi tampere jango kadi parce que hina fi newende dey si tawi kadi ko fi ɓuttu wonɗon ɗaɓɓude on yalti e fi ɗaɓɓere ɓuttu parce que on wawata jokkude himɓe wiɓe hanki Dadis Camara wuure ma ye o wonata candidat e nder leydi men ndin sabu honɗum sabu engagement ji ɗi o ƴettuno sabu ko tawi jama lagine on ko faala ko civil jo yo laamo hara kadi koye hoore yo taw hara vraiment koye hoore élection je laaɓude ko ɗum ɗon jama on landino hande noon si tawi hawri on sikki ƴettugol mbuuɗi jonna jama on si tawi on sikki fewtingol jama on pinkaji ɗin si tawi on sikki kidnappugol himɓe ɓen si tawi on sikki warugol himɓe ɓen ko ɗum ɗon ɗen wawata on traumatisugol peuple on ko ɗum ɗon wawata on okkude ko faala ɗon kon on ɗayni hoore moɗon hande e nder lagine fop mouvement de soutien ji no waɗede mais ɗum ɗo holla wondema ko giggol fi Mamadi Doumbouya ko himɓe soñjiɓe himɓe huluɓe himɓe tampuɓe wone immade jokka onon wonɓe wadde mouvement ji ɓen wonɓe créeje ɓen hande créeyugol mouvement de soutien no waywa créeyugol emploi manam hilan créede ɗo mouvement de soutien Mamadi Doumbouya mi ƴetta photo e makko mi waɗa c'est-à-dire que miɗo créede emploi après si mi yeehi mi forji seeɗa mi heɓi image ji seeɗa mi naɓi vidéo ji mi holliɓe ɓe ƴetta mbuuɗi ɓe jonnammi ɓe innami yomi wakkilo on faami hande créegol mouvement de soutien ko créegol emploi hande noon ɓay leydi men ndi no yimɓe ɓe ronku golle mo ɓe no jiɓode hoore mum c'est une obligation ko ma yimɓe ɓen rewra ɗon fi no heɓira no feƴƴinira on fof moɗon hiɗon andi Mamadi Doumbouya e hoore mum ko kanko e laamu makko ngum interdisi mouvement de soutien ɗum ko décret waɗa est ce que on faami moƴƴa ene on nanti ko décret inni wondema ɗum ɗon fof joni ittama on nanti ɗum ko kanko wino interdiction de manifestation interdiction de mouvement de soutien décret waɗa yaltina ko télévision ɗum no waali ɗum ɗo fof noon jango yeeso saria on koko yaltinoyte onon wonɓe wadde mouvement de soutien ɓen fop koyon andu saria no windi waali wondema koko haɗa donc haray noon hina fi wondema noon décret no waɗano hande ko ɗum waɗi si tawi hawri kanko Mamadi Doumbouya mo protégé hoore makko ko kanko woni maxime responsable par ce que en yi en fop meɗen Dadis Camara himɓe wondunoɓe makko ɓen fof konno wonno wolirde hande Mamadi Doumbouya no andi himɓe iwtirnoɓe ɓaawo Alpha Condé ɓen fop hay goto e maɓɓe asumali iwtir fi 3e mandat iwtirnoɓe ɓaawo Dadis Camara ɓen fof hay goto e maɓɓe asumali ɗum ɗo ɗen kanko tigi himo suti joni kanko noon o ara noon o inna himo ittude on pagaye ɗon fou mo ari ittugol on démagogie ɗon fou hande kadi les erreurs du passé e repatata ɗum ɗon hande kadi kanko o ara o waɗa baaba ɗum ɗon c'est inacceptable Mamadi Doumbouya ko woni wadde konko nder leydi lagine hande kanko gurdam makko ɗam Mamadi Doumbouya o ala hande kadi droit e majjam sabu honɗum sabu père de famille ɓe sifa fonike menge billo ba en ko ƴettiɓe o naɓi min heeɓi information hari meɗen jogino information wondema ɓe wuuri min heeɓi information wondema ɓe warama awa haray noon kanko Mamadi Doumbouya yo Allah wallumo hara on information ko fenandejo parce que so sikki wondema o daɗay ɗum ɗo non o daɗata ɗum ɗo wata goto mon sikku Mamadi Doumbouya daɗay de Mamadi Doumbouya o daɗata Mamadi Doumbouya komo ala hakkille faamu tun innata o daɗata few fi kala hande char de combat ji no anturimo c'est à dire himo ɗumanni wata goto sikku wondema awa ko ɗum ɗon dannatamo o daɗata Mamadi Doumbouya hina o Allah awa si tawi hawri ɓeɗo warama haray ko yo andu on information ɗon si tawi ko gongajo haray kanko Mamadi Doumbouya o heɓay probléme c'est à dire ko jokkimo fof c'est à dire ko jokkimo fof heɓay probléme parce que a wawata ƴettude des responsables himɓe ɓe andanda hoore mani ɓe sali ñamude ngenari himɓe daraniɓe leydi mum yaha herƴaɓe an inna a daɗay hay fusɓe waɗa
hay goto andira Billo Ba problem, hay goto andira Aliou Ba problem, hay goto andira Funike Menge problem, hay goto andira Marwan problem. Musidɓe an hande Ceerno Mamadou Ba Pita en fof no jogita sabu honɗum, sabu yewtugol gonga, sabu wowlugol tout simplement no haniri. Hande si tawi onon on wakkilike sutonugol ɗum ɗon wakkile, mais kono wallahi billahi talahi kala sutonuɗo Mamadi Doumbouya jokkodirɗo e Mamadi Doumbouya on tigi regret yay. Ɗum ɗon ko yo wonu ko anduɗon, parce que kala ko wonɗon wadde hande leydi ndin fof no wadde feeto, no wadde ɗuman propagande kindiya balɗe tati hay école ɓe jangoyali, hay école jangaka, sabu honɗum wo Mamadi wowno organisé de fi Mamadi Doumbouya kindiya woyɓe faala wadde ko waɗaka hay kankan. Musidɓe an ɗum ɗo ko honɗum ɗum ɗo yaltintini ko hersa moola naka, ɗum ko hersa moola naka ni fi leydi men ndin. Yo yimɓe yimmo ama juula torano criminel jo, kala landaɗo hande ko honɗum jokkirɗa Mamadi Doumbouya o ala ko wowla, par ce que si tawi ko golle honɗum Mamadi Doumbouya golle, ko golle ɗe o tawnono gollede o tokkiti e muɗum, ko golle ɗe o tawnono gollede de, mbuuɗi ɗi o yanganaki de, créali ɗo emploi fus projet fus o créali ɗo ɗen ko tawatani ko kanko Mamadi Doumbouya addani en lagine, ko gollirɗo fo afe simandu o taw simandu no waali, o taw simandu no protégea, o taw simandu no gérera no haniri. Mamadi Doumbouya fu yaddali ɗo ko honɗum wonan ɗo Mamadi Doumbouya ko sabu ko wawi herƴugol guinéenjo on, ko ɗum wawɗon o wowlude tawa ko gonga, sabu ko woni criminel jo kon. Hande hay journal ji ɗin Afrique fuɗɗike windude fi Mamadi Doumbouya. Hanki ko journal sénégalais wiyeteɗo Dakar Times windi wondema wo Mamadi Doumbouya le boucher de Conakry, wo ko Mamadi Doumbouya, c'est-à-dire bouchejo on ɗum ko ɗon andi bouchejo on ɗum ko huttoɓe ɓen, c'est-à-dire Mamadi Doumbouya woni huttowo tew, bouchejo ko ɗum hande o jamma e nder Afrique, parce que ko journal Afrique Dakar Times, na journal Guinée de, na on fermi médiaji ɗin, médiaji mondon fo wolay fi o moɗon onon, parce que ɗum ɗo koko gonga wowla, ko onon woni hande si ko guinéenjo wolno ɗum ɗo on ɗon on hina fermugol mo tum ɓe herƴeno mo. Mais kono si Allah on jaɓi on anday hina tan Sékou Touré wona, hina vers les années 80 wona, nous sommes en 2025, ça ne marchera pas. Et je vous dis, onon wiyoɓe ɗaɓɓe doole watte ni waɗe ko wawɗon kon tertoɗon jama on no andi ko do a woni feƴƴude lagine kon, on ɓura andude goto ko woni feƴƴude lagine. Donc min wata goto neli tan e président selludale fi ɗaɓɓugol doole, bunɗo e paho fof no suti ko woni feƴƴude kon. Donc mo bewi waɗu ko wawi kon, jokka golle ɗen anden wondema ɗum ɗo en wawata accude ɗum ɗo feƴƴa e hoore meɗen, mo be meɗen jogitoɗo ƴakkirɗe ɗen. Musidɓe an ɓe ala ndimu e faamu ɓen, jokkuɓe propagande ɓen, jokkuɓe miile aduna ɓen, jokkuɓe criminel ɓe ɓen, jokkuɓe hersingol lagine, ɓen ɗon ɗen accumɓe ɓe kontina faalaɗo yawde wo yo yaw. Enen noon jogoɗen ko jogiɗen ɗon, anden wondema leader jo men on hande o ɓuri wonde déterminé fi daranogol gonga on, fi daranogol leydi men ndin, te ko hoore honɗum e hoore no haniri non. Kala wiiɗo wondema fos jokkaka yo on tigi jokko kañum ko jokki kon, enen jokken golle men ɗe mo be waɗa ko wawi kon, yandimi jeeji en. Musidɓe an en gañoto ɗum ɗo par ce que Allah ko goto, inchallah rabbi en fof meɗen fewten jomiraɗon, yo Allah faabo en walla en portodiren e Mamadi Doumbouya e kono mum gon fof no ɓuuri yawirde addana en neɗɗo yurmeteɗo leydi ndin ko ardode. Mi toriki Allah mi fattiki jomiraɗon en fof meɗen jamme kisi e meɗen.